Мен атым Макси. Мен атым Слава. Мен атым Наташа. Мен атым Настя. Хэбит Игорь Егорович бирге төрөбүт. Обайым Филипп Лобанов туунан кесетек бит. Филипп Лапанов аммаха тәбеті. Кенетин чутау сүсеттен сыллаққа советский армия кеккетегер сулыспылы бар бұды. Онан сырттағана тынчы тау сүсеттен сыллаққа бәсен 2 күнігер Южный Сахалинскайга бар бөхөлікке цистерналар тастарығар бағар болуды. Оны солдаттар бары бензинақ бочкалары отан коттар бұттары. Онтон Филипп бир битеһи кумая сылжар бочканы улахан системтан кодтарын иһен бочка эстен уока булжымлы. Бүтүн кэннэ бүтүн бөһөлөгөн быһабытын иһен кыһыл сулус орденынан наградыламыда. Кені құрсын бөһөдігер онырарыгар бары соға 19 хастағыды. Бүлген Сахалинга Филипп Лобанов атынан улса памятник бар. Мага олар бұтсыры кені атын сколаны улицалары, кені атын аттабыттары. Сулыспалабы чағығар үйе саз тухары списакка келер биттері. Биһиги Филипп Лобанов оннорго тоҕосон быһыытынан кен туттабыт. Болғым тоғытын иһен